Subrek anak kid. Yes. Spesial buat Ibu Hajat Sepuh, Bapak Hajat Sepuh, Ibu Hajat Kalang-kalang nasawe apa sih lantaran masalah kubang Pak Hajat Sepuh Ibu permasa nyakiti Ibu Hajat paling gelis anu-anu. Alah, Bapak Hajat anu matembang ayo mana? Ibu Hajat Sepuh, Bapak Hajat Sepuh, Ibu Hajat anu. Apa saya menghantini dia? Hei, putra kalebat. Sepuh anak kid Bapak Hajat, Ibu Hajat yakin kagak siapa
buat semuanya ya. Dedek tolong dedek ya ada jatuh ya. Woi, subscribe anak kid, anak kid. Yes.